abinenti kumwe eshaheje na hintege sana men bunu basizam umutagandike Ente zifire twansaba government ete hoburyo barengo yarondera abantu abatakwasera Esabite itira mabega tukakoreka amakuru agabantu ababirene betombuita ahubwo amatungo gabo okufa bwashesha bwira kandi gari kwitwa akakooko ko Eitaka. Omunyamakuru witu yashiriraho orukujunanwa ahabyo buhinji no burisa omu district ya Kazo na veterinary officer Alfred Nabimanya kandogu yashobora ahabiri kukwata handu wareji. If I remember ekatandika last year nabo ombuna kunwo mwenkobu omukwezi kwa 10 aza ente zafa nanagandi matungo zitwa akakooko ko Eitaka okatukarakuka twagezaho kutangira twakora vaccination twasensitizinga ba farmers twaboreka okwekukwata no kubashimiye kugerinda hati garikire another outbreak hato muri umukwikumyoko. Nabimanya yashobora kugira ngo ekikanyisa akakooko omu district ya Kazo naho kushanga ngo barisa nabakunda kuri sente nyingi omwanya okufunzire ekyo kuretere ente zarye binyasi bito. Abwenki Kazo district etungire ekizibwe ekyo no kugira ngo ba farmers abengi bakozire bakweta overgrazing obunyatsi tuburho ente nzirya Eitaka hiyi n'Eitaka kya kabiri habwenki nkaija obunakobu obunyatsi nubwabura buto nuburwo mu Eitaka kandi ente nzikira kukunda obunyatsi obubuto ekibakweta lash pasture ningashi kumara mwetegereza ekibakweta orihira ente zikunda munongo orihira haza obunyatsi obuto nubukira kwijana akakooko kurwo mu Eitaka. Yayongera yashobora kugira ngo ekyo busasi na munonga no kushanga ngo akakooko aka tukarukoreka bubonero ngo kandi no basa kubanoka mente shahankezi kandi omukanya kakurataho egwa hansi kabe akakooko ako bubonero tuwingi munonga ekyamani no kufa ekibakweta sudden death ente kwatwa waheza kugikama ekafu. Aha niho yiherera kushaba barisa bona okurebeka ngo bafayo kandi bayijumbira mu mishomo erikubetebeka nasibwa bashaho bente ngo na munonga bejumbira mu kujemente zabo mukore eyibakweta vaccination is important. Timely vaccination and regularly vaccination akakooko aka nka vaccinating wakata nemirundi ebiri omurundi gwo kubanza notera eyibakweta vaccination first dose, then second dose which they call booster dose. After 3 weeks otera booster dose konka nko mu district tukakikora aza twareba kitatuhaje effect ekitwabere ntukora no kubanza tukatera eyibakweta long acting 30%, then tukavaccinatinga emirundi ebiri kandi nkaba vaccinated after 6 months. After 6 months you should be vaccinate your heart. Kandi we orumukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Kazo Reverend Samuel Mugishaka Tugunda nashobora kugira ngo ekizibe eki kitwireho ente ziri kufa bwashesha bwira no barabe bafayo okurebeka ngo bajemente zabo ngo nambwe no bwa hati birarikeyire ahubwo kuba akakooko ko mu Eitaka tukarukwetegerezwa n'ahandi biceka ibindi byomaka na igemera cyose bitereraga bitumuranga mu batungira vaccine nari umbazo kugyema akakooko ko mu Eitaka tukarikiriya bibare yuterikiriya umurimbo ubwe watamugura kwita mwako bashaho magambire iki Katugunda yashaba barisa bona umucangeki okurebeka ngo barekeraho kutegereza ente zabo okubanza zafa hamwe n'amatungo agandi kureka ngo bagume bafeyo bazigeme bucirikare ente zaba zitakafuiro z'umuntu nabo ni nyawo cyagwe kirungi no kuronda umushaho kazi yoshaga makakebera akabasha kumenya ikizuru ahubwo nitegereza ente zibanze zimuka izora mu ushanga zifiri cyagwe kirungi no kukebera ente zo kareho ushanga mu akakooko ko nako muri gukona leruka ukatandika ku
bashaka kunyamba kuzira kure. Katugunda yayongera yarabara barisa okurebeka ngu bagumana barekeraho okuri ente zikuba zeferire ahabwa endwara nkeji narishe endwara ezindi zona kureka ngo bagume bazike. Ente zote tuzikuribwa konke by'abantu tukabasa kubyatiza kuko batakumanya n'ente hiyafu zoye cyagura kigiye mu guteka ente yakufire muri gogo abashaka baza kuri ho gukebera ente y'ibagisiga konka iby'abantu no basabta tukubasa kugira ngo tubasa kubirinda muri gogo konka ekitugambira abantu abarisa kumanya ngo ente y'ukwera afe bariho gukebera rero ibindi biceka byona babisiki batakabiri. Katugunda kandi umukuru w'entebe ya gatano ahabwa district ya Kazo hona yayongera yarabara abantu bona ariko bashobora kugira ngo nabo barabe batahamana menji umugurwano ubushuma bw'amatungo mu district eji hamwe n'umucange cone cyankore ngo konka n'abantu bashimerire kurebeka ngo barinda amatungo gabo. Abantu bashimye kuzora amayisho umukurinda ibintu byabo kazi be kurinda pusi kazi ko kurinda ente kazi ko kurinda koko kazi ko kurinda maka abo kuba season tukitahamu ne season endumulonga iyo kuhenzi bw'amateka bw'kweyonge okukira munongo kwateye no kwiba amatungo. Amakuraga gasha kwa Sima Naume ahabwa Sky TV agenshonga.